A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah Teala ayta Bakara suresinin 214. ayetinde Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ya'tikum methelul lezine halav min qablikum messethumul ba'sa'u ve'd-darra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Bu ayette Allah Teala ayta Allah hesapladığızmı cennetke kirirge, yani jеңilgine. Abid sizge kadar bulganlarga kilgen sınavlar sizge eli kilmedi. Olarga ağırlıklar, bela kazalar, şirler, hem ölüm, hem fakirlik kildi, hem alar titrendiler, hatta üzerinin peygamberlerine eyttiler, hem peygamberi hem de iman getirişçiler eyttiler, koyşansın bizge Allah'ın yardımı bulur. Allah Teala eyte, Allah'ın yardımı yakın tugulmu deyip. Habbab ibn al-Ard radıyallahu anh ayta biz de peygamberimizge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayttık ya Resulallah ala testansiru lana ala ted'ullah lana faqala inna men kana qablakum kana ahaduhum yudagul minsharu ala mafraqi ra'sihi فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه ثم قال yani bu uzun hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayttık di bu sahabe ey Allah'ın elçisi bizge Allah'tan yardım soramazsın mı? Allah'a dua kılmazsın mı? Bizge tezrek yardım jiberse idi deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı di sizge kadar bulganlardan birovni yatkırıp di başından ayağına kadar pışkı bilen kiseler idi. Hem timir taraklar bilen itin süyeginden ayralar idi. Lakin bu alarını dinlerinden vazgeçirmedi. Dinlerinden geri kaytarmadı. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devam etip aytdı. Allah bilen antitem. Allah Teala bu işini yani bu dinge yardımın birir. Hatta bu din cinger hem sangadan hadramav cirine birevdi. Bir kimden meğer Allah'tan hem sarıkları üçün buriden gine korkar, başka bir kimden bir nerseden korkmayışı yürür, lakin siz aşıgışı kavimler dedi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste misal getire. Allah Teala'nın şuşu aytgan ayetlerine anlatma verip, elle jеңilgine cennetke kirir biz deyip uyladığızmı dey. Şulay yani mınday mağnadagi ayetler Kur'an'da köpkine. El-Imran suresinde Allah Teala ayta أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Bu ayette de Allah Teala ayta Allah hesapladığız mı cennetke kirirge? Bid Allah Teala eli sizden kimler cihat kıluşular, yaki tırışuşular, hem kimler sizden sabır buluşular ikenin eli Allah Teala açıklamadı di. Yani sizge kursetmedi di. Şulay yok Tevbe suresinde ayta Em hasibtum en tutraku ve lemma ya'lemillahü'llezine cahadu minkum ve lem yettehidu min dunillahi ve la rasulihi ve lel mu'minine veliceh Vallahu habirun bima ta'malun. Allah hesapladığız mı şul kiliş kaldırılır biz deyip. Bid Allah Teala eli bilgilemedi, kursetmedi sizden kimler tırışkanın, hem kimler Allah'tan başka, hem onun ilçisinden, hem müminlerden başka sıyını uğrunun tapmağanını, soramağanını. Yani bir Allah'a hem onun ilçisine, hem müminlerge sıyını, yoklav izlevşilerini bilmişe, kursetmişe turup, elle kaldırılırsız deyip uyladığız mı dey. Allah Teala haberdar sizin kılgan amellerinizden dey.
Şulay Allah Teala әйтә: "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Allah hesapladımı kişiler biz iman getirdik deyip eytirler de kaldırılırlar deyip hem fitnelendirmezler ya ki sınalmazlar deyip uyladılar mı? Biz sizge olarga kadar bulganlarını sınadık, fitnelendirdik. Hatta Allah Teala bilsin üçün, yani başkalarga kursetsin üçün kimler şuşu imanlarında doğru buldular hem de kursetir üçün kimler iman getirdik deyip eytken sözlerinde yalgancı buldular. Elle uyladılar mı yavuzluklar, naşarlıklar, kıluşular bizden uzıp işler biz deyip nindi yaman alarının uylagan uyları dey. Allah Teala elbette her bir mümin bendeni sınavşı hesap kıla özünün her kimnin imanına qarab hem her kimge imanına qarab, nıqlığına qarab ona sınavlar hem beleler jibere bu dünyada. Ağırlık rəvişində yəki kirisinçə rəxət rəvişində kişiге mihnet bulgan sınavlardakilə hem rəxət bulgan sınavlardakilə. Sahih hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytken: "Eşeddun nasi bela'en el-enbiya, thumma s-salihuna, thumma el-emselu fel-emsel, yebteli'r racule ala hasabi dinihi fe in kana fi dinihi salabetun zide lehu fil bela'i." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eytə bu hadiste en katı sınav jiberilgen, en katı ağırlıklar jiberilgen kişiler olar peygamberlerdir. Şundan soň izgiler, şundan soň indi yaxşırakları hem yaxşıraklarıdır. Yani imanı doğru, nıqlı bulgan sayın ona sınavını Allah Teala oluraqını hem katıraqını jiberedi. Hem her kişi belelenir, sınavlar özünün dinine göre, yani imanının nıqlığına göre. Eğer onun dininde nıqlıq bulsa, katılık bulsa ona bele üstelerdi. Yani Allah Teala'nın rizalığına erişip, sabır edip, sınavlarını ötüp Allah Teala'nın rizalığına erişir üçündü. Şuna göre de iman getirgen her bir kişiye fitne, bela, qaza, mihnet, yaki rahat bilen Allah Teala sınıy. Hem şuşu sınavını ötüğüne qarab imanlı kişinin derecesi arta, indi münafik kişinin yaki imansızının tağı da cehennemde uğrunu asqaraq düşe. Ankabut suresinde Allah Teala eytə: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Allah Teala eytə, kişilerden bar şundaylardı, biz Allah'a iman getirdik deyip eyteler. Eğer şuşu dinleri üçün sınalsalar, ya ki iza kılınsalar, gazaplansalar, onlar kişilerinin fitnelerin Allah'ın gazabından artığırak göreler. Yani üzlerin dinlerin satalar. Eğer Rabbinden sana yardım kilse, jingillik kilse, onlar kilip eyteler, biz de sizin bilen bit, biz de iman getirdik deyip Allah Teala bilüşerek tügülme, galemlerinin yüreklerinde, kungullerinde nerse bulganın deyip Allah Teala eyte. Yani ondilar da var. Şuna göre Allah Teala ayrı sınavlar, fitneler jiberip, qaysıları imanlarında doğru, şundan da Allah'a iman getirgenler, qaysıları iki yüzlü ikenliklerin, aşıklar üçün Allah Teala sınavlar, beleler jibere, hem kişinin dininin nıqlığına göre ona jiberilgen bele de oluraq bula, dini nıqlıraq bulgan sayın. Şulay Allah Teala eytə: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Allah Teala'dan jiberilgen sınavlar, ul ağırlıklar gına tügül, yaxşılıklar da bulurga mümkün, rahatlar da bulurga mümkün. Allah Teala bu ayette eytə: hem biz sizni sınıybız, belelendirəbiz,
начарлыклар белән һәм яхшылыклар белән сынау өчен фитнә итеп, һәм сез безгә кайтачаксыз ди. Инде халкыбызда әйтелгәнчә, кеше михнәткә түзә, рәхәткә түзәлми дип әйтелә. Шуңа күрә дә сынауның катырагы да булырга мөмкин, ул рәхәт. Ягъни тамаклар тук, эшләр бөтен, акчалар бар. Байлыгы булган кешенең әлбәттә фитнәсе аның күбрәк була, үзенә җитәрлек күләмдә генә, канәгатьләнерлек күләмдә генә ризык бирелгән кешегә караганда. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә сәламәтлек белән дә сыный, һәм шир белән дә, байлык белән дә, фәкыйрлек белән дә, хәләлнең әзе белән дә, һәм харамның күп килүе белән дә сыный, һәм тәгатьләр һәм гөнаһлар белән дә сыный. Һәрбер бәндә изгелекләр кыла яки гөнаһлар кыла, һәм һидаят һәм адашу белән дә Аллаһ Тәгалә сыный кешеләрне. Һәм шушы сынауларны үтүгә карап, ахирәттә бәндәләрнең урыннары әзерләнгән. Һәм дә иң куркыныч сынау ул бөтен мусламаннарга җибәрелгән сынаулар. Аллаһ Тәгалә әйтә: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Siz куркыгыз ди, сакланыгыз шундый фитнәдән һәм сынаудан. Ул залимнарга гына төшмәс, ягъни бәлки бөтен кешеләргә, бөтен мусламаннарга төшәр. Һәм белегез, Аллаһ Тәгалә каты газап җибәрүче, каты итеп җәзалаучы ди. Шуңа күрә дә бу турыда инде ни сәбәпле мондый булырга мөмкин дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйткән хәдисләрдә, әгәр ди мусламаннар явызлык кылган залимнарны күреп тә зулымнарын һәм дә аларның гөнаһ эшләүләрен шуңа битараф булсалар, эндәшмәсәләр, аларны туктатмасалар, шул вакытта Аллаһ Тәгалә үзенең хузурыннан булган олы бәла казаны җибәрер бөтен мусламаннарга, бөтен өммәткә. Ибн Мәсгуд радиллаһу анһу әйтә: "Ма минкум мин ахадин илля ва хуа муштамалун ала фитнатин. Инналлаһа яқул فأيكم استغاث إن الله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة." Ибн Мәсгуд радиллаһу анһу әйткән: "Сезнең берегез дә фитнә, сынау җибәрелми калмас, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән: Сезнең малларыгыз һәм балаларыгыз сезгә фитнә һәм сынау" дигән. Бәла казалар, сугышлар килмәсә дә, шушы аятта әйтелгәнчә, сезнең балаларыгыз һәм кулыгызда булган малларыгыз фитнә дигән. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйткән: "Дошман ул сине сугыш кырында үтерүче, сиңа каршы сугышучы түгел, бәлки синең үзеңнән, нәселеңнән булган балаң синең дошманың, һәм үзеңнең кулыңда булган малың синең иң каты дошманың" дигән. Ягъни фитнә, сынау буларак Аллаһ Тәгалә җибәргән әйберләр. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызны да туры юлдан баруыбызны насыйп кылса иде, һәм дә безне үзебезнең малларыбызда, балаларыбызда булган фитнәләрдән, сынаулардан сакласа иде, һәм дә Аллаһ Тәгалә җибәргән сынауларны сабырлык белән Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешердәй итеп үткәрүләребезне Аллаһ Тәгалә насыйп кылса иде. Инде Рамазан ае җитеп килә бер атнадан соң, Аллаһ Тәгалә галәмнәргә рәхмәт итеп җибәргән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә пәйгамбәрлек килгән ай, һәм дә Коръән ингән ай, безне дөньяда һәм ахирәттә бәхеткә илтә торган Аллаһ Тәгаләнең сүзләре безгә ирешкән. Инде Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән барчаларыбызга да исән имин, Аллаһ Тәгалә риза булырдай рәвештә уразаларыбызны тотып, уразаларыбызның кабул булуын Аллаһ Тәгалә барчаларыбызга да насыйп кылса иде. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.